Hun hinyutrep National Awakening Movement, haga jingalam uba Thomas Pasa, Working President Kaseng, kalaray pakum ka parti kanumdan kertong banyeng persya, nagabenta ka election sting samay jong ka Member of Parliament hasilong seat. Uba Thomas ulaongru baga jingbamla jong ka parti ban penyeng yakikertong kadehalor kapor balingkot palat. Henrekum ka parti kanumla hagapor kabakhim tambah ka parti kandang yay penklan nagabanda ka bansawan. MP election ni ngilad rai ka ada pelong ni meeting bang ngilad rai bang num penyeng candidate dah. Hau ni persang ban wat iki bakan sai kandidat dan ngi sutu bakapor ka duna ba bat ngi mla ban len ba ni hapan penklan suai ka parti suah. Ma te nataka daun kan yang kasing rai bang num sai kertong akan ke MP election ban wan. Abang ni pe ya MP election ni trengi hape iki issue ki ba ya David bat ka Dali te lada ka poi ka klemat bang kerja ini no kan David halor ki issue baik ki bala sakut apa di lar ki on ILP ne tin kasina bat ki issue bal arrest ka por ka amendment ni ka ST order 1950 ka to de wei ka benta ka bakusan ba ki bang hapan simkia de mi ladangi kerja ni no min hapan penting nasional kita ki issue ki bag don kamba kum ka state utau kertong ulan em udon em on the same page kai kerang bangin sugi sok lang pada